ассалому алайкум дӯстои азиз, пасбичгаи гиромӣ, шербачаҳо ҳама каса хуш омадед ба канали ма Фирӯз Офисал. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз 31 июл аст. якчанд мошинои арзоне ки даъватсия маро кардам пешниҳоди шумо мекунам, бовар дорам ба шумо маъқул мешавад. аз шумо хоҳиш даромадан баробар ҳама каса ядон лайк абзане кадомед ки меҳмон бошед дар канал обуна шавед, зангулаи канал висед ки ҳар рӯза мепартем ба шумо сабчаниш бироя. бародароне ки мошин, хона, замин чизе ки доранд, номраи ватсапа дар зери навор меонам, ма дароиш кунам, ма рекламаша кунам. аз шумо хоҳиш навора бо диққат то охирша тамошо кунед. гарини мошини арзон дагиам ба шумо чӣ номи мошин маъқуле, ҳатман дар зери комментария бинависед, мо кӯшиш мекунем дар навораенда пешниҳоди шумо кунем. боқӣ дар панаи ало бошед, дастгирия фаромӯш накунед, зиндаву сарбаланд бошед. хуб бародарои азиз, навори имзара шурӯъ мекунем. мошини аввалин мо Daiwo Nexi солаш 1995, объем мотори 1.6, бензин газ ҳардуш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. дар шаҳри душанбе. нақша 15000 сомон мегӯяд. дар ҷои мошин қайд карда ки мошин ходовои мотор ҳамаш мегӯяд 100%, балони 85% мегӯяд. начоти мошин ягон айб надора мегӯяд. ҳуҷҷатош буд дага таъмировкаш 4 моҳ мегӯяд. мошин хай ҳолаташ бинед чӣ хеле краскаи сипсиёкаги полнухо фаро, салонеш тоза мегӯяд, дастрош нафурӯхта мешавад. марҳамат кадомед харидори конкрет набошед. номро соҳиби мошина дар рӯи экран меонам. марҳамат ки занг бизан номи канали Фирӯз Офисал газа бо қади савдо мекунад. ҳатман лайкора бизанед. хуб бародарои азиз, мошини навбатии мо Opel Astra G солаш 2000, объем мотори 1.6, бензини холӣ, коробка педаша механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 46000 сомон мегӯяд ки бо савдо мешавад. номрои соҳиби мошин дар рӯи экран аст. дараҷаи соҳиби мошин қайд ки 4 балони на мотор хадо мегӯяд, ҳамаш 100%, на ҳуҷҷат кага мегӯяд. мошин мегӯяд ягон айб надорад. хеле мошини арзон тоқа ҳами канали Фирӯз Офисал меёбӣ, дигар канал намеёбӣ. ҳатман кадомед мошин хари конкрет бошед, консайнш мегӯяд кор мекунад. мошини як бор полни худ ҳама риша биби занг бизан, номи канали мо газда бо қати ягон муомилаи соз мекунад. ҳатман шербачаҳо лайкора бизанед. кадомед ки меҳмон бошед дар канал обуна шавед, баъд навора тамошо кунед алши. хуб дӯстои азиз, навори мо идома дорад. мошини навбатии мо Opel Astra F солаш 1996, объем мотори 1.6, бензини холӣ, коробка педаша механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 35000 сомон мегӯяд ки бо савдо мешавад. номрои соҳиби мошин дар рӯи экран аст. дар соҳиби мошин қайд кард ки мотор ходовой мегӯяд, ҳамаш 100%, мошин задагӣ пӯстагӣ ягон чиз надорад, чашкош мегӯяд умуман вайд надорад, бо савдо мешавад. марҳамат кадомед харидори конкрет набошед. номрои соҳиби мошина дар рӯи экран меонам. марҳамат ка бибин свети хуба, мошина дар ҳолати хуб қарор дорад. занг бизан бо дигар маълумотҳои пираша хидами соҳиби мошин бигир. дигар маълумотҳои пираи дар нест. марҳамат кадомед мошин хар бошед, занг бизан. шербачаҳо ай ҳамат хоҳиш, ҳама каса чӣ кор мекунед, ядон лайк бизанед. кадомед ки меҳмон бошед дар канал подписатсия кунед. ҳар рӯза навораи мошини арзон мепартам барои шумо. хуб дӯстои азиз, дар комментария бисёр бародаро хоҳиш кардан самосвал КамАЗ солаш 1986 дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар Ленинский район, ноҳияи Рӯдакӣ. 80000 сомон мегӯяд ки бо савдо мешавад. хеле камазҳои арзон дигар он канал намеёбӣ. номрои соҳиби КамАЗ дар рӯи экран меонам. мегӯяд КамАЗ дар ҳолати хуб қарор дорад, мегӯяд ягон айб надорад. марҳамат кадомед харидори конкрет набошед. номрои соҳиби КамАЗ дар рӯи экран меонам. занг бизанед, дигар маълумотҳои пираша айхати ҳами соҳибаш бигирем. дигар маълумотҳои пираи мо даги нестанд. бародарои азиз, баҳри пасбичгом як сечкаи арзонак Mercedes Benz C-Class 207 кузуфай солаш 1994, объем мотори 1.6, объем мотори 2 бародаро, бензин газа, коробка педаша механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша 40000 сомон мегӯяд ки бо савдо мешавад. дар соҳиби мошин қайд кард ки мошинча мегӯяд ягон камбудӣ надорад. мошин тоза ки свето гарани тозаи бад мешавад. 4 балони нав мегӯяд, мотор ходовой ҳамаш 100% мегӯяд, бо савдо мешавад. кадомед мегӯяд харидори конкрет бошед, дар пеш мошин биё савдо кун мегӯяд. даро ручное бардоро беҳуда илтимос занг назанед. кадомед мошин хари конкрет бошед, барои чиста, барои пасбичгом ай сечка гарани тоза кай мошин. марҳамат кунед, занг бизанед. дигар маълумотҳои пираша айхад ҳами соҳиби мошин бигирен. савдо дар пеши мошин мешавад. дигар маълумотҳои пираи мо даги нест. марҳамат ки мошин харид, занг бизан.
خوب دوستای عزیز، برای پس پیشکم یک اوپلی استرا افی در کوزیپی کاروان پیشنهاد میکنیم. تازه که بردارم سالش 1997 ابی موتور 1.6 بنزین گازه. коробка передача механика ماشین در حالت خوب تکنیک قرار دارد. در نویه واسه در جماعتی میرالی محمد علی بردارم. نقش 33,000 سومون دیگه با سعوده میشه. ماشین چه گرین توزه ماشین یکم آینه دارم. 6-7 ماه میگه حجت داره که اولتسه که اگه میگه ماشین تازه کراسکا به سرپی بالونای 80% برداره. خد دیسکوش ببینید چقدر دیسکو تازه. ماشین یکم کم بود نداره. کدام خریدار کم کرده باشین نمره صاحب بشه در روی کامنون زنگ بزن. خانم کانال ما گفته با قطعی سودا میکنه. مرحمت ماشین خرو زنگ بزنید. خوب دوستای عزیز، نواری ما ادامه دارد. احمد خواهش همه کسا شیر بشه یاد لایک بزنید کدام که مهمون باشید در کانال پادکست که لکسوس ارکسون 350 سالش 2007 سال ابی موتور 7.5 بنزین коробка автомат. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 113,000 سوم میگه. درجه سوی ماشین که ماشین چه یکم کم بود نداره میگه. موتور خداوی коробкаш میگه همش 100% میگه. کنسنر یخ میگه. اولتسا حجت همه چی داره میگه. задний камера мошинча нахаду хачхаги тозака исвето ама тоза меша бисорш кадомет хадор канкрадаш 4 балон нава мега хас салон мебе салон хачхаги мультирул кансанер хас тоза бинен чхала чхол задаги кадомет хадор канкрада моши шер бача номре сай мошина дар рӯи камеунум марҳамат ки занг бизан дига маълумотои праша ай хадами соҳиби мошин биги дига маълумотои премон ха бинен чхала мошинча тоза 4 بالون نو قدنگه موتور خداوی همش تطویزه. مرحمت که خریدار رو زنگ بزن دیگه معلومات پرش خدمه سوی ماشین بگیرین. خوب برادرای عزیز، ماشین نوبتی ما تویوتا کمری سالش 2010 ابی موتور 2.5 بنزین коробка автомат. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 125,000 سوم نگه. ایکسلیه بردار دوبای 125,000 سوم نگه که با سعوده ماشین نمره صاحب ماشین در روی اکران داده صاحب ماشین قرقی مولتی رول کانسنر آن دستیدنی پیش لیفت. ماشین خلاص یکم کم بود نداره. موتور خداوی میگه همش سوزه میگه. کراسکاش به سرپی 4 دیسک بالونی نو میگه. انا خلاص ماشین چه میگه یکم کم بودی نداره. مرحمت کدوم این ماشین خری کم کرده میشه گرین با توزیع بده میگه. می به سالن خی 14 لیتر پاکت خیلی اپچیک هم چی کارگه میگه. انا خلاص ماشین چه تازه ایکسلی. انا مرحمت کدوم این ماشین خری کم کرده میشه نمره صاحب ماشین در روی اکران زنگ خاطر معامله میکنه. دوستای عزیز، همه خواهش آخری نوار بود. همه کسا یاد لایک بزنه کدامت که مهمان باشید در کانال ابونه شوید. زنگوله کانال وصیدم که هر روز همین نواری ما با خبر باشید. باقی در پناه الله باشین دستگیره فراموش کنید. زنده و سربلند باشین. حتما لایک ها را بزنید.